I pozdrav svima, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Moje ime je Srđan i danas ćemo da započnemo serijal pod imenom Minecraft preživljavanja. Evo ih naše drugarice ovce. Danas sad ćemo da ih ubijemo odmah, da dobijemo vunu, da napravimo mi kraj za svaki slučaj ako padne mrak, da možemo da prespavamo noć časkom i da prespavamo. Vidite kako se ne deru, pričaju naši se tu, mi ih baš ne razumeo, pošto nismo ovca. Ovako, krećemo na treću ovcu. Znate onu igricu sa ovčicom. Dobro, sad, mogli bi ovdje da napravimo kuću, nije loše mesto, samo da drva nacepamo za krevet. Sad, kako se pravi krevet, to je pitanje. Ja nisam igrao Minecraft dugo. Ovako, sada uzmemo ovo drvo, ovdje ovako, vidite kako mi lep skin u Minecraftu. Ne, vidite, već se pretvario. Prvo da napravimo ovaj radni sto, njega ćemo metnuti, postaviti ovdje. Onda da namestimo, kako se pravi sad krevet. Krevet se pravi vrlo teško, valjda ovako. Opa, evo krevet. Njega ćemo postaviti odmah ovdje pored i da napravimo mi sad sekir, treba nam znači još drva. Za 2 štapa i za 3 ove daskane kutije, baš za sveć. Pa ćemo da iscepamo mi sve ovo ovdje. Poslije ćemo travu da šišamo. Možda da je zapalimo ili vodom da polijemo. Evo već imamo štapove ovdje, tako napravit ćemo 2 sekire. Ovako, tako, sad ćemo malo još drva nacepamo da napravimo neku kućicu malu, kao šupu neku. Da imamo za, to prespavamo, šupi, mislim kući, ne šupi, sad kao šupi. To je kuća. Da. Tako, mrzimo više ova drva da cepam. Dosta. Dosta je, a vidite ovo ovdje drvo. To je posebno drvo, moje drvo. To ćemo lijepo oko da sve raskrčimo, vidite kako je to lijepo drvo. Tako. Sad ćemo, ajde još drva da cepamo, sad ćemo drva malo više da iscepamo. I evo ga, imamo dosta drva, sad ćemo da napravimo čest i onda da idemo da lovimo lovinu, odnosno svinje i kokoške, patke, labudove. Ovo ćemo ostaviti vamo, mač nam ne treba, to ćemo ovako srediti. Idemo negdje da pronađemo te životinje i ovo valjda se nećemo izgubiti, i da se izgubimo, imamo, gledat ćemo sunce. Oblačno. Gdje sad lovi moje životinje? Nigdje ih nema. Sve moje hobi. I evo ih krave! Napokon da smo našli nešto, neko meso. I to crveno meso. Opa! Fino. Crvene krave. Ja nisam treba da kupim. To su životinje. Ali nema veze, mi smo gladni. Evo vidite pečurk, mogli smo i ovdje kuću napraviti ovako. Ali nema veze, sad treba da nađemo ono ostrvo. Ja sam ovdje išao sigurno jedno preko 2 sata. Evo ih još, evo krava. Vidite ovo. A žao mi, neću još da ih ubijam. Vidite kakve su. A treba će na hranu. Da ih iscedi, mlijeko da ih iscedi, bože. A neka, ajde ubit ćemo i ovu još. I još ovu što je ostalo. Šta će ona sama da radi ovdje? Da se uplaši. Opa, bilo su 2, šta ti nisam vidio. Ubit ćemo i ovu. Sad, gladni smo sad da jedemo malo. I sad idemo da se vratimo kući. I evo je naša kuća, vidite kolika je, jedva sam je našao. Sad ćemo da napravimo, šta ćemo da napravimo? Napravit ćemo kramp i napravit ćemo peć, kamenje idemo da iskopamo sada. I onda da ispečemo ovu govedinu, kravet, meso od krave. Koliko treba za peć? 6, 7, 9. I treba nam 10 kamenja, 9, 8,
Ja, evo sad će mrak, moram brzo neku kućicu da napravimo. Samo prvo peć. I taman sam rekao da treba 10, 9. Sad postavimo drva, nećemo sva, ovako, meso i sad moramo brzo, šta je ovo? A da, peć. Ja mislim da je dan. Sad moramo brzo neku kućicu da napravimo ovako. I evo, kuća se bliži kraju. Sad ćemo da je dovršimo i to je to što se tiče ove kuće. Onda isečemo ovo sad ovdje, iscepamo. Tako, evo ovdje rupa za vazduh, ne treba nam vazduh. Mi nismo ribe. Da, vrata da ne ulaze zombi. Ovako, vidite kako ja znam kako se pravi vrata. Ovako. Tako. Mogli smo ovdje ispod ovako da stavimo kako zove, drvo. Ispod drvo obavezno, znači parket. Taman, krajeve da vratimo, stvar kraje, možemo ga i ovdje, evo ovako, fino. Vidite kako je ta kućica lepa. Baksu će nam, nećemo sad praviti, to ćemo u sljedećem klipu. Mada mogli smo u stvari ko će sad kopati napolje mrak. I eto, to je to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem klipu.